Mi trebamo se otvoriti sili i snazi Duha Svetoga. Kao da imamo sve modernu tehnologiju, aparate, ali ako u njima nema snage, energije, neke električne energije, ako nema baterija, ništa to ne znači. Ostaješ mrtvo tijelo, ostaješ beskorisni komad tehnike. To je ta sila Duha Svetoga u nama. Možeš navanka, Bog te stvorio savršeno, Bog te dao sve, Bog je u tebi napravio sve što je te potrebno, samo ti je unutar potrebna sila Duha Svetoga da te pokreće, da ona to čini, da čini sve novo. Poput, naprimjer, imamo auta koja vozimo, kada uliješ unutra gorivo, kad ima neku unutra snagu izgaranja, ono može ići. Ali može navanka savršeno funkcionirati, ako ga iznutra ništa ne pokreće, ništa ne koristi. Samo je ogroman uteg. Tako i mi, braće i sestre, mi smo stvoreni upravo za Duha Svetoga, da ta sila i snaga Duha Svetoga da me unutra pokreće. I tada mi doživljamo puninu svog života, puninu svoga poziva, kada je u meni Duh Sveti. A kada ulivam se u sebi neke drugo gorivo, ulivam duh svijeta, ulivam požude, ulivam strasti, onda uvijek nešto puca. Kao i auto, da ulivaš neke druge tekućine, ne može ići na to. Tako i mi. Kada živimo duha ovoga svijeta, onda zloupotrebljavamo sebe, svoj život i svoje snage.